Assalamu alaikum. Thank you for that introduction. Just share my screen. Screen فين Anyone can respond. هذا So, I'm Fashan. Me to get me by example lecture series get me dun balani criminal law the procedure ya. Me then criminal law the procedure get me to get session ga me balala kankam bodam me balala ni me kuri ge session ta huga cover no kure hori area saka no ta kankama focus kure veto. Egotom mige kurige emme furutama ba exam baamu feshis fure miada hamaya nota mi ba exam hamen airu alon ge turun by hem be from west criminal law and procedure gule gotum komme hama ba exam ka gule gemes e lecture nuni de lecture nagadi fuane den e lecture ta ki hama mi record wes kureifa mi uri lecture ta ke hama ba council ge mi YouTube channel lum mi pennane by exam gulige criminal law the criminal procedure gulige goton ek different the buffer lecture ta ema fundamental ko mehura no asasi mi kankame criminal law and the procedure ya gulige goton ne adi ma bodeti badota assene ehme ma adon kanu fene mi aduge me session ga e ba takurar purumakun e takurar purumaki ma fada huri kamaka vedane kamaka ehma Kuri habe from me kurige ba exam taka gulego to me ba exam saka gulige me negi for lectures ta review kollum if interested would be a good resource me giturung advanced by videos ta me tayar kolla fund check me hisa kolla me YouTube channel the link egas bala fund me hasa ko jena ijrat kanuna me gena first one islah guligen ijrat kanuna me asure badalta khade go me hekab he ganun ga hore by hekab he ganuna gulego to video series tayar ko fund e wes beenun ko revidane resource gotuga faha kollam beenum vi miharu share of me reading materials ke itura hore by resource ta Miaduge session kurie gendan got karen furtam badalana mi faharu mi syllabus and asuri badaltaka e badaltaka generally overview gotuge badaltaka badala e hori by badaltaka gule gotu mi badaltaka gule gotu mi kurige ba exam taka gulige nagadi furi session ta huga ali ala fe no hunnan ehme ma e focus program ehme e focus kogen mi kuria gendan me shakolan meharo me faharuge criminal law and procedure syllabus me faharuge syllabus bala eruga media faharutoge ba exam ge syllabus bala comments warege tafata ke syllabus fennan syllabus ge feshigem yanna bata elements of crime general defenses inchoate offenses me kankamga tafate ne kamgen specific by offenses adima by tafata fennan egotun ettafata ki miharu maruge kuttaka gule goto me cover kurani kon bike specific ko eba pune ege teren me ganno go bat ka from about join kora badat ami syllabus ke mesure badata ka balala iruga me specific offense ta uge teren by badata ase bahori egoton maruge masaltaka gule goton specify anehem exatuga mabodu badlennu nms mifaharuge ba exam ga gang ga denurakat gang and other serious crimes prevention act ga
mi bayan ko funa maruge offense not the whole act ekam e ganun ga bayan kura maruge offense ei kuriga mi ganun e gan number 7/2025 walumge kuring amal kuram de ganun e gan number 7/2010 ge mihiri mara gule tunu hatiyar ben ko ge gastu mi ku merumge ku mehar gen ganun ge ku ba exam ga cover kuran then anet tafata ki sexual offenses a guligen kuri mara general ko mi sexual offenses ke waha bayan kuran ehem ei penal code ko mi bayan kura sexual offenses to no sexual offenses act ka mi bayan kura sexual offenses to adi act ka mi bayan kura ara bauer offense te ko regen kon offense te ka me clear no if har by exam ga mi cover kura offense to very specific ko mi sexual offenses act ge mi bayan kura hatar offense ka gule go to mi beleni de mi ge turun gan number 12 lik de has no poda ko din jinsi gona kura me hona me dhasa su to amal ko mi gan ko bayan kura kuttaka e ganunge dashum mihira procedure ta mifaruge ba exam ga epakawa kure then property offenses a gule go tumes mehar commissar ka narrow down kure if a specific offense ta ke mihiri list kure kuriga ba exam ga bribery and corruption jaha finance pharmacy corruption offenses then mooling ala mifar ba exam ga mi bele bata go tere ka mastata ke chebe gan ga mihir kuttaka money laundering adi terrorism finance kurun hutum ge gan ga muli ganun eno e ganun ge by mandata e ganun ge first one manda havan manda haban manda avan manda adi fansas avan manda gule gotum mifar ge ba exam ga eba test kure then anekaves bad इतुरा क्लैरिफाई मीडिया फारोगे बा एग्जाम के सिलेबस सामे फार को बा एग्जाम के सिलेबस है बार इतुरा क्लैरिफाई कर के गोतों सेंटेंस प्रिंसिपल्स वाक्यम फा को फेग तेरेगा मी मिटिगेटिंग फैक्टर्स एग्रावेटिंग फैक्टर्स पिनों कोड मी बयां कुरा देन जालदुम के बादल का देन मी देवे जालु के आदा बादे के बादल को मी देवे आदब तक आगुले बैविस मी हिमेनिफा वन then evidence agule by member badalta kya to ascending and miss examination of witnesses cross examination and re-examination mene gota can clarify ko de formati then evidence ke bes magandu bata be syllabus cover eba pure ei syllabus agule syllabus me faharu me asa hore badalta ki then syllabus asur badal takabala them me bala ne kasama go back to the presentation just very quickly criminal procedure yami approach kurani ki hinetto criminal procedure approach kura then kurige me ba exam taka gule kan for sessions ago detail ko criminal procedure ka by section taka aliado fund this is just a broad overview criminal procedure ga no jinajrat kanun ga mihira procedure taka dairu ga ang approach ko ng fase go taka wan mi annani konta kunto pelum wara gina faharu me jina ijrat ganunu ga detail procedure taka dis mihuri kankamaki ekankama gule ko tun commes usule ganun asasi ga bayan ko furi kanka ehem ganun ekamaka gule ko tun furtama ganun asasi ga bayan ko foi nche beduma faho then jina ijrat ganun awum faharega approach kuran te understand man fase hevedan misalaka me tantam bala fas kurma gule gotum jinajrat gan tafsil ijrat ka bayan ko fingiro ege astam yonnani mi gan asasiga kota morene te bes mi henge tanaka nuwanu ma mikal kankam ge bes asasi ki gan asasi ehma miheka defun asasi hagga ki originally me ona halat kam balafa dem mi hunna process noni procedure balairuga approach kore vidane gote mi kobato general rule laki amuko mihun di rule tantan no dawme then jinanchana tu ganunu tawgig beenumattaka me istisnatake me deiruga amuko te ko me istisnae nuni gina istisnata no ta gina ijurat tahu ka hunnan kota umraka ki kore ven kankama kota umraka nulla kore ven kanka em kota umraka nulla kore ven kanka amuko te me annani ai waguta ko me kota umre hodu nuhoda
එක මෙන්නු කොෆියාමු exigent circumstances ka kurenche kalkan ka am comment එක hala approach generally jina ijrat qanunage gule gotum gen gule kam gawana maktan kol fasewan then muli jina ijrat qanun balala jina ijrat qanun behifam me tarutiba balagen approach kurma kiwes jina ijrat qanun denegatu mattaka faseha gotaka vedan furutam miyanni qanun kuri mafhumta ka ekko then ami balanchen jina ijrat qanunge maksada then reading list ges mifaq of misal ka ali zubair ke gaziya bayan kura irregularity etto illegality etto kobata jina ijrat qanunge maksada ki furutam bayaka miyanni then miyanni tahqiq idarataka idaratoge mandate then eng fahuga mi annani tahqiqa gule batan ei mihun huttuwa bala fast kurma tantam bala fast kurma mudahifettuma den hire kura mihun bandu kurma bandu kurumge ijrataka dawa kurma den efo menani dawa kurumge shariat ke marhalata miyannago fahuga den miyannani shariat ke marhala ni fahuga den istimnafa gule gotum me ganunga bayan ko furi kankan generate ekal got ka jina ijrat qanuna approach kore dan mi kuriga session tahu guys wara boda jina ijrat qanun ge mihuri madda ta kalyalu wale furima mi session ge jina ijrat qanun ka mimmaraka focus no quran demene diviraje qanun ko bat den diviraje qanun ko bat balayo ama diviraje qanun ko bat golgan fa kolam ben wa muhim kamaki diviraje qanun ko bat then by exam ga de bahakunga ba test koreve ei ingiresina aditiwe hinna test koreve iruga vara muhimmu kamen aso rajyage gannu gobat ko mihira language familiar gumaki ei buying hen common law ke jurisdiction tahunga buying offense taka kiya nantaka rajyage ganunga e offense kiya nantaka kommeswarege tafaten e bahul eha familiarizing e penal code ge dem miwagutam myoti e official commentary of the penal code and sentencing guidelines me letum muga me commentary fenna onnan ehema mi faharuge syllabus ka mi cover kura offenses divehin e offense ka mi kiyani konnametto ade ingirese mi kiyani konnametto mige koring by session tahuga ade by exam taka goligens mi faha kura uni by far anmenna misalaka mi common law criminal law ge mekiye me hunne ehme ja common law ge offense ge hunne elements visnagen almena me by far me jawab deveni ba exam gaves me ananata diviraje ge gannu gobat ko me hunne offenses ehme huri kudi farak take bahuri ehme denengatu mattaka muhimu kame me commentary was balalo so that the language was the vehi bahon ganun ge madda tahuga mi kuttaka kiyani konnan metto ingresing mi on ai oti konnan taketto adi commentary balalin mar fase hawane bi madda ya ko me cover kurani con criminal conduct etto ega by chik examples e cover no kuran by offense kun cover kur intention neck by kanka maves commentary balalima saaf again dan ehme kuring fartog ha boda emphasis nukurawun kame namugas kam gawati hame fariten eri me kan hama emphasis ko lan me gannu go bata gule offense ta bala iruga baya focus kura දෙම්යනනි money laundering terrorism of finance kurum tumke kaano mi faharu ba exam ga alam me test kore by money laundering and terrorism finance kurum hutonge kaano naki anikaves hama fesheru faha kuri gota money laundering and terrorism finance kurum hutonge kaano ba exam ga mi faharu syllabus ko ekam ga wenna mes muli kaano ne no me test kore vege medani hama waran asasi fundamental by kankang money laundering na gulige me test kore veni money laundering na kiko bakan terrorism finance kuruma kiko bakan money laundering e kusha gulifawa kuta kiko bakan hukong e hoda mudala kiko bakan then kusha adab bayan kura manda mi specific ko money laundering and terrorism finance kurum hutunge ganun ga dashun mi test kore veni kankamaki then isa mo kommeswaraka kanuna balalana
Because money laundering and the terrorism finance kurun huttum ge gaanun then reading this case wa fund money laundering and terrorism finance kurun huttum ge gaanun ge dashom mi mati marhala korta ko nimma ful nimunta kapalar mati de rajak supreme court nimma fabdo yamin abduga yonge gaziya mi mi syllabus ke scope ke tere mi test kureve elements agulle goto rajyega gaziya ka fenna onnani e gaziya ga war baवर ituru issues agule kankamis hunnane mi kubbayan kurama addaya noni predicate offense kukkoge hoda mudala mi kankamuge scope um berum bay kankamis fa kufa hunnani ehma furutam baladana me ganun ga mi bayan kura money laundering ushuge me definition first one mandaga ganunge money laundering ganunge first one mandaga me bayan koddani money laundering naki koba kannota money laundering ge definition me definition na balala fa kureveni kamaki me ಹಾಲತಕ್ಕೆ ಮೇ ಭಯಾಂಕರ ನಿಮಿಂಗ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಲತಕ್ಕೆ ಗವೆಸ್ ಎ ಮೀಹಕೊ ಎಕುರಾ ಕಮಕಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಎ ಅಮಲೆಕ್ಕಮ ಮೇ ಭಯಾಂಕರನಿ ಎ ಎಕೆಗ ಮೇ ಬುಣ ಅಮಲ್ ನುವತ ದೇಗ ಮೇ ಬುಣ ಅಮಲ್ ನುವತ ತಿನೆಗ ಮೇ ಬುಣ ಅಮಲ್ ನುವತ ಎಕೆ ದೇ ತಿನೆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾ ಅಮಲೆಗ ಎಹಿ ತೆರೆವುಮ ಮಗ್ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಏಕಂ ಕ ಹಿಬ್ಬರು ದಿನುಮ ಹಿಂಗುಮ್ಗ ಎವ್ವೆಸಿಫೆಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವು ರೇವು ನುವತ ಎಫದ ಕಮೆ ಕುರಂ ಉಳು Because Rajag me money laundering ganun money laundering define kodi for gosta balairuga by key terms me manda balairu fa kufa kureven because furta manda balairu furta manda bayan koren waki mudala ki gairu ganuni amalakum hoda fa mudalekkan sirru kurumge nota odwalunge maksad ga nota money laundering kusha gulifa kusha kurumga baveri farata hagwa adamun efarata minju kodinu mattaka ಎಂಬುದಲ್ಲಕಿ ಕುಕ್ಕೊಗಿನ್ ಹೋದಾಫಾ ಮೊದಲೆಕ್ಕಂ ಎಂಗಿಹುರೆ ನೋತ ಎಂಬುದಲ್ಲಕಿ ಕುಕ್ಕೊಗಿನ್ ಹೋದಾಫಾ ಮೊದಲೆಕ್ಕಮ ekashinga sabuktaga macha binako shakku koreve halatga evves farataku emudale badal kuru note emudalaka badal geno ehma di tafato approach take ki kaumtawga me money laundering huk kandalumge ebengule mensria gulige rajye ganna balafia mensria ge gotuga dek tafatu kankam bayankure ekkama kamennani e mudalaki kokon hodafa mudalaka ingihure e muda balagatu nuni e muda atuga behettum badal kurun badale genomaki kusheke ege ituram demme bayankurani evore mes dal level e mudalaki kukkogen hodafa mudalaka ekashigen ba sawutahuge macha binako shakku koreve halatek gaves e mudale badal kurun mudal badal genom nuni ehma dataka balairuga evves farata libede hagge sirru kurun wata oluwalum e mudale hodun wata atuga behettun wata beenun kuru ehema possession ei miya misalaka kukkogen hodafa mudalen atuga emihege e kukkogen hodafa mudalekama shakku koreve halatega atuga behettikam ga veinames beenun kurikam ga veinames note emihege dinkam ga veinames e transfer kurikam ga veinames e koreveni kushike misalaka mihago rattisaku mastuwatake tivikkafa e libe fasa genes hameka nedari mi pahatten bahata halatu gamsalaka shakku koreve halatan goedane ei emihege rattesaka wefa ene ki amdani hodum egotun eves masekkate kura mihe kanno wefa mastu atekete vikka anu ne kal bayakai ki ulefa kullekin as atam midani nota transfer mikurani 50,000 100,000 rupiah ehmejam ei mi kanun ga mipuna shakku koreve halataka vedane efada shakku koreve halatekka den emihe gatuga behettum beenun kurun salke edari dini hadiya gotuga dini me computer gati hen ech gati e rajya ganun ge faswana wandaga me puna money laundering kushan ebabe mi definition gori kankam ge teren focus korun muhimu de kamaki e tafatu level eba mensria ge bayan kure engigen kuruma adi ekashigen wa sawbta ge mecha benako shakku koreve halatu ge mi manda ge me puna fada amale kuruma kives money laundering e amalatan ebawegen ebade then me maadaga ituru by terminologies ta bese bahuri me kanunu ga me bayan kora by terminology egen terminology ta kadairuga
ದೆಮ್ಮಿಯನನಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕುಶಾ ಗುಳಿಫಾವಾ ಪುಣ್ವತ ಪ್ರಿಡಿಕೇಟ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ವಾಹಕ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಕುಶಾ ಗುಳಿಫಾವಾ ಕುಕ್ಕಮ ಬುಣಿಫಾ ಎವನಿ ನಿವ್ಗಾನುನ್ಗ ಕುಕ್ಕೊಗೆ ಹೋದ ಮುದಾಕಂಗ ಬಯಾಂಕುಫುವ ಮೊದಲೇ ಕುಕ್ಕುರಿ ಫರಾತ ಲಿಬಿಗಣೆವೇಣ ಅಣ್ಣನಿವಿ ಕುತ್ತಹುಗ ತೆರೆನ್ ಕುಶಕೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೋ ಹುರಾ ಹುತ್ತವೆಸೀಮೆನೆ ಮಾಣಿಕಿ ಮೀ ಕಾನೂನ್ಗ ಮಿ ಬಯಾಂಕುರ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಮಸ್ವಾತಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕುರಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇರೋ ಕಮ ವಿಯಸ್ ಎಹಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಗೊತುಗ ಬಲಾಣೆ එහෙම ඩුවල් ක්‍රිමිනැලිටිගේ රික්වයර්මන්ට් එක එබෝවේ බේරුව කුරා කුෂකා ගුලිගේ දැන් ප්‍රෙඩිකේට් ඔෆෙන්ස් තක ගුලිගේ නොත මනි ලොන්ඩරින් කුෂා ගුලිෆවා කුත්තක ගුලිගේ ලිස්ට් එක ගානුන්ගේ බයි ටෙරරිසම් ෆයිනෑන්ස් කුරුම් අස්වාතික ට්‍රැෆික් කුරුම් ඊහුම් ට්‍රැෆික් කුරුම් හතියාර ට්‍රැෆික් කුරුම් coin counterfeit insider trading corruption organized crime criminal group ta hunga kutta ತೆಂಗೆಗೆ ತೋರಬಸ್ ಜಿನಾಯ್ ಬೋಡು ಕುಶನ್ ಕಮ ಹೆಂಗ ಕಾನೂನಿಗೆ ಕಂಡಳೆ ಫಾ ಕೊಮ್ಮಿ ಕುಶೆ ದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿನಾಯ್ ಬೋಡು ಕುತ್ತ ಕಂಡಳ ಫಿಮಿಹನಿ ಜಿನಾಯ್ ಜರತ್ ಕಾನೂನಿಗೆ 22 ವನ ಮಾತಾಡ್ ದೆನ್ ದ ಮೀನ್ ಕುಶೆಗ ಬಾವೆರುಮ ಎಹಿತೆರುಮ ಕಿವೆಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗರ ಅನಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನ ಕಮಿಯನನಿ ಕುಕ್ಕೋಗೆ ಹೋದ ಮುದಾ not the proceeds of crime ke kobak proceeds of crime ki kobak mi bayan kurani ganun avwana mandage egoton rajye ge ganunegga kushekama kanalefa ves kushek kurumge sabun sida gotegga vies no sida gotegga vies devihiraje not devihiraje berum libe not hoda fasa not mudale mege terege for the fasa not mudalun hoda not badal ko fa mudla muda invest ko gen libe muda ves libene me rajye ge proceeds of crime ge ani with criminal proceeds ke definition money laundering ganun gumati bara ulako ei rajyega ei kushekama kandala fa kamekkogen nota rajya ani ei rajya ga huregen nota rajya berun emiheka libe fasavias nuni mudavias ege terege ban himene ya mudaluge definition na balaru mudaluge terege bara bavaru ඒ උෆුලේ මුදල්ලා නුෆුලේ මුදල්ලා කංක මාගුලිගේ මෙද බෙහා ගොතක මිහුරි හැච්චේ මුදල්ගේ ඩෙෆිනිෂන් ගේ තෙරේග ඒ බහිමෙනේ දැන් මේ ෆෑසා නුවත මුදානුන් එහෙන් එසෙට සලකන් එක්වයම් කුරි නූනි ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කුරි මනි කුක්කොගෙන් හොදාප්සක ඩ්‍රග් ට්‍රැෆිකින්ග් ගේ සබවබොන් නිබේ ෆෑසා මේ ඉන්වෙස්ට් කුරණි apartment එක ගන්න නූනියම් ඒ ෆෑසා මේ ඉන්වෙස්ට් කුරණි ඉමාරාතෙන් හද නූනි ඒ ෆෑසා මේ ඉන්වෙස්ට් කුරණි stock market ka invest kogen egen dibe proceeds miwani criminal proceeds asham criminal proceeds beenum kogen natu kukkogen hoda from modale beenum kogen eti badal kogen ya ehem fasa ka kogen mi nikura kamakonata mi hoda fasa nota e dibe fasa nota e dibe modala kiwes kukkogen hoda modaluge mi definition ge terega himen then syllabus ka me bayan kurani fansas timwana madda fansas timwana madda ki kusha adabu bayan kura madda eotum fansas timwana madda ka bayan kurani faswana madda ka me furta mi balale madda ka bayan kura money laundering ka bayan ku fokom me harakate no tamala ki kushake de kushuge adabu mi bayan kurani දැන් මේ කුෂන් අදබ් කණ්ඩායරුග මීහකන්නත ඕගනයිසේෂන් එක බස් මේ මනි ලොන්ඩරින් ගානුන්ගේ දශුන් ඒ අදබ් කණ්ඩායලි දාන මේ හිසාබන් අයරුග එබස් සුවාලෙන් බත අනිගේ වර හම ෂෝට් ක කම්මි දෙවෙනි මනි ලොන්ඩරින් ගානුන ගොලෙකම හිරුකන් කා එහා කුරු කොමිදායි සබබ කීවස් බා එක්සාම් කස් මිස් ටෙස්ට් කුරෙවෙනි මේ ගානුන් ගොර ස්පෙસિෆික් මාද්දාතකේ මුලි गानून का मिहिरा कंकम मी बा एग्जाम का टेस्ट कोरेगा ने नुदे हम मी कुरे असासी कंकम मी बादनी बा एग्जाम मी नुनिया डे 1 गे लॉ स्टूडेंट का नॉट डे 1 लॉयर का एंगेम माने मनी लॉन्ड्रिंग नकी मी वानी कों हालत के कमा ए गानून का मनी लॉन्ड्रिंग ना अदब कंडली फोन कमा कोवाकं मे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की देन मिगोतंग ए हिमेनुम गे नोस मिगोतंग उतुम गे बेनुम का मी वानी මිහාරු වර්ගින කුත්ත කගොලිගෙන් ඩ්‍රග් කම් ගවේනමස් ඕගනයිස්ඩ් ක්‍රිමිනල් ඇක්ටිවිටීස් කම් ගවේනමස් ෆයිනෑන්ෂල් ක්‍රයිම් කම් ගවේනමස් මේ ෆෑසා නොත දාරි රිකවර් කුරු නොත එයි कुकुरा मोटिव की फैसा होदुं कम गवाती फैसा रिकवर कुरमकी यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सर बोर्ड ऑब्जेक्टिव का वेफा बाती वे
criminal defense attorney gotkama se kuris prosecutor gotkama se kuris miga fundamentals e ba against then ituram money laundering qanun ga me bayan kura designated and financial business professionals ke terega lawyer unge bahimene ehma qanun e wakilun gotum client unge sarka lari handle kura eruga nuni transaction ne hinga eruga me kurabeni money laundering amade to a broadly a level ge understanding ne murumge benumga me back in manafnu bes better ke swal me hisaban era but me qanun aguda ga money laundering qanun ge me kawa kuri kan kama aguda ga okay swal me kam nyam deng paya je lara better ke swal hasagan ga honner pinon kod ga bayan kura pusha dawa kurani kibekento money laundering ke kusha gula dawa yenwe kurane na pinon kod ga mi honna kuttaka hasagan ga mi honna kuttaga me amang kuran je ko mi bayan kurani ganno gobat ke ashara mana maantaga ganno gobatan amal kuran feshiruga intention na kamivi ganno gobat ke ashara mana maantai me istisna di puri kanun ta fiyawa ehen ganuna ka gulegen kam ga wanama me ehen ebbes ganuna kun jinai kushege dawai mi hunga machaka kurane kama balagin ganno gobat me paruma mi kurewoni e maadda bala Mada me then amille balas okay asharawana manda me bayan kurani me gan nugo bata amal koran fisherman wale ven gan hema gan nugo bata amal koran fishiru ero amal koran mundia gan nugo bat ke hataru chapter e hataru chapter wale kuri gan nugo bata me ka gan nugo bat wale then me mat gan nugo me bayan kurani මේ උවාලි හතර පීනල් කෝඩ් ගිතුර බෙස් වර ගින ගානුන්ට කෙක් ගහ ජිනා එක්කු බයංකො ෆේර් මුන්නට දැන් මේ බයං කරන්නේ ඒන් ගානුනෙන් ග ඔය කුෂකා මේ ගානුන් ග කුෂකා කොන්ෆ්ලික්ට් එන් ඔන්න හාලතුග ඉස්කන්දෙන් වාණි මේ ගානුන් නැෂේ නානේ කි මිසාලක දෙගානුනගේ කුෂ බයංකො ෆෝතියම ඒ පීනල් කෝඩ් ග එක්කුකම් කුෂකම් ගවානම දවා කුරන් ජෙහෙනි පීනල් කෝඩ් උන්නේ දැන් එයා එක්කො මියන්නනි මිමාන්දාගේ රාග මි බයන් කරණි ඉස්කන්දයෙන් මානවාග මෙ ඉස්කන්දයෙන් මානවාක් මි බයන් කරණි මිසාලක මේ ගානුන ගොය සෙබුරි බයි කුත්තා විසාක රේත්කෙකු මේ ජිනේගෙකු හුට්ටා දෙම් රායින් මෙබුණනි ජින්සි කුෂුගේ ගානුන ඉස්කන්දයෙන් මාන එහෙම එහාලතුග ජින්සි කුෂුගේ ගානුන ෂේ ඉස්කන්දයෙන් මාන දැන් එයා එක්කො මේ සුවල් කර බෙෆල ෆාකුරි කොතා කොන්ෆ්ලික්ටෙන් එ බාදේ गानु नुगुबात के स्कुत्ता केंगे बहुरी जैसे कुछ गानु के स्कुत्ता केंगे बहुरी एहम खोबातो पोजीशन ने की मी कुत्ता का बुले गया ना तो गानुन के तस्वुर का वी गानु ना अमल कुरम फशाता बारा मस्दू के थेरेगा मी गानु तक हमें को टेक कंडेरो एकम को मी मिहातनन्यायरो सीधा स्पेसिफिक को मिकमंग एड्रेस को రైతు మంచిదే ఇంకోతే కండాడా ఫే నువ్వే ఏ మీ గాను తం వాలానితో బహట్టానితో గాను నుగుబాత్ కురిబాతం వాలానితో ఏం ఏ ఏకంత రైతు మంచిది హుం కుఫర్ నువాతీవే అస్లో గాను నుగుబాత్ గోస్ కుత్తకెం హురెఫా
mi dannawa gotan hasa gaanun tahugeves kottaken e gotan huri dehen hurumge natijage gotan by faharo e discrepancy ves prosecution ga ves e huri misalaka by mihunga macha jinsi kushuge gaanun ga dashum bodati adapta misalaka annana kota dawa kurefa anibba mihunga macha ham en amale kurima gaanun ugubat ke dashum hama e gaanun ugubat ke mihir kotta ga adapta fudewaraka kudawana jinsi kushuge gaanna kure em ekal tafat kurun taken e bahuri mi veganun mi dawa kurima den amu usulaka mi onani hasa gaanun wejji yamu e hasa gaanun ga mihur kottaka e hasa gaanun ga mihura ijuratakan iskandino amu gaanun nota gaanun ugu batge macha den mihatanan ahiruga divera jay gaanun ugu bat islah kure fan ekam ga vein mes asharwan mandaga mihira gaanun taka iskandino maki machlihuge intention kama mike kuri masata gagi kure ve gota court takumes e kama ibasefa oti ei mi asharwana mandaga ra islah kuran nune asharwana mandaga baaga mi puna exercise kuriya nugendies diveraje gaannu go batan amal kuran feshesure mihatanan ayar gina islah take gaannu go batavan genefa em islah ta egato gena iruga ra islah kuran raito maisuge intention en wenna manota hasa gaanun tan apply noe hamekani penal code ko huriyatissa diumge intention majdi ko ennama e ra egotan islah kuran kuri hai argument ki ehma hasa gaanun ebes kamka gole gotum ekam gawana ma amu gaanun macha hasa gaanun iskan digemi gendani den ki fahakora gota am by faharo e fushuram takin e bahuri nuniyam eha hamanu jehe ka gota bes by kan kuriyan e bade ei mi gaanun ka misalaka jinsi kushuge gaanun iswani bayan ko foi kam gawe na mes by faharo by masata ka gulikin eba dawa kurevetan ade gaanun go bat sem ei kannege confusion men nakam ke kam e kamaki gaanun go bat kare saf ko oi kame misalaka jinsi kushuge gaanun e bawat ke masata ga iswani ka noniyamo maswat ke chabe masale maswat take chabe he gaanun iswani ka noni kudaku de nami kura jinsi gona ge masata ga kudaku me e barad de hasnu mai iswani ka. Hope that answers your question. Okay. Then me badalani corruption. Corruption me badala iruga corruption na ki khobag hama gule gotum commissary confusion en ba ule ei arme am goteg corruption na gule gotum mi beleni dehrache kanunu gobat balaf dehrache kanunu gobat ke fasate ka dihamana babunu to 510 miona chapter gami bayan korani corruption vi kuttake ehma almenna mi presume korevani no me belevani fasate ka dihawana babuga mihir huriha kuttahaki corruption ge kuttahke ehenam se egota kannu ema scope tan fole kudabekin bade ba exam gami cover kura mi content ke ehma furtam balana corruption naki kobato corruption ge kunna corruption naki kobakan ege asla dakam gawanama garnasa sate kanwadi hanu onamanta ge ragam bayan kurani corruption ki kobakam bayan kuramani anti corruption commission ge gaanun ehma anti corruption commission ge gaanun ge bayan kura kuttame corruption ge kuttakam mewani adi gaanun ge corruption ge babu ge terege kutta himenigan as technically ei corruption ge kuttaka nowe then anti corruption commission ge gaanun balal gaanun ge teviswan manda ge shaviyani ge bayan kurani corruption ge kuttaki gaanun ba ke 510 513 515 516 517 adi 518 ka bayan kura kuttaka enumes gaanun ka corruption ge hukam khandele fa kushike hem ehen gaanun ge corruption ku shamsal ka intihab ka be am gaanun ka mig bayan kura kuk ei ane corruption anti corruption commission un tawge ko ng baru libe foi corruption ge kuttaki em me 510 september 511 512 514 Mechesaki corruption ge kuttaka kamano ta anti corruption commission tawgi kun ke mandate libe kuttake no e mama itan eri e by focus kollan me corruption offenses ekani liye fotima commissary ke confusion e by fare ba ade me corruption offenses ke terega me khawa e ba kureto me ba chapter ga me bayan kura puri ha kuttake den ituru kamaka faha kollan benu be an me fashamun dennevin penal code ge commentary ga me
aqui useful tool ka vedane not useful resource ke me penal code dene gatu mattaka egam e penal code ge commentary me furutama 2006 ke commentary de ega fam bihas fanaro ana har commentary commissary ge update ke gene for huri e letunga me har commentary ke dehas fanara ge update ke non commentary then ege fahun ganu gubatar baur istahta ke gene furero corruption na gule babaki egotan islahu gene foi babe not chapter em e chapter ga miharu penal code ge commentary ga nebbay kuttan himene saka bribery related offenses miharu ganunu gatan kole commentary ganote er furtam draft kuriera bure fulawani rishwat dinuma rishwat hifumaki ves miharu ganunu ga kushe kuring ebbe me kawa korevon ema e hama highlight kollam be numbi commentary bala eruka e tafat kurun note tafatu e ba de miharu ga mi गानु गुबात मिहरा मादा तका और मैं इंग्लिश में वाला कमेंट्री का मिहरे वर्जन ना एम करप्शन ऑफेंसेस फोकस करे आर्मी और मैं फोकस करन जेहन ऑफेंसेस के साफ ना था करेक्ट देम बालन जैसे कुशुगे कानून jinsi kushuge ganuna bala fia jinsi kushuge ganuna ki bara power offenses the king himene ganune then kurim fa kuri issue to me ganun go baat ke वैसे भुट्टे offenses तक के मी ganun के वैसे भुट्टे offenses तक हम कोच का तो इसकंदन ganun go baat के अशार माद अगर आप बयान करा को तो इसकंदन छें jinsi kushuge ganuna then ba exam के syllabus से खुला वाला फोइंग येरुगा ba exam के syllabus सब बाला लायरवस টেস্ট করে বাইগমতি সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট নতে জিনসি কুশুগে গানুন গমি বায়ান করে স্পেসিফিক অফেন্স থেকে সিলেবাস কমি বায়ান করে নি হাতার কুশেগে হাক জিনসি গোনা জিনসি আনিয়া রেপ আদি ব্ল্যাকমেল করুমগে কুশে সিলেবাস কমি কাওয়া কুরান দেন মিন কমে অফেন্স কা বাদালারস গানুনুগা bayan kura bayan ehin concepts ta kan bahawala de misala ka jinsi amal jinsi gunawan nun gunawan mi jinsi gona jinsi aniya rep michi mikanka bayan kura eruga hawala debe baikanka then me case ki me war fahoge case prosecutor general office versus Muhammad Fawaz ke masala then ba exam ga me test kureve bata mene ne October has pansaviha me me bata ke dehna mes ege baane nu komme restrict washe ege fahoge ves case nu kiyashike ege fahoge by case the ki me sar mena ganun understand wang eba fase habe gende ham ek principle by far takurar ko furikam ga wen hames e fahoge gazia ge principle ta bayan ko fonna gotum by kankan verify waking abade then me gotum prosecutor general offices Muhammad Fawaz ke me gazia ke blackmail kurum ge masata ka gule gotum me jinsi amala jinsi niyata me kankan denegatu mattaka muhimu gazia ema ane mabodu detail ka ves prefer ge swal netiya me hisab jinsi kushuge ganuna gulegen daka gasten no kuran jinsi kushuge ganunga mi bayan kuri hatar offense badar jinsi gona jinsi aniya de rep ke mi kushuge definition tak bale mi gene mi fashani gona fishim he escalate wa mundare ekati ek kushuge terega no himene nuwa kushake ane kushaka me wani ekal got ka matin fishigen se repo fishigen jesi gona jesi aniya hisaba da got karaja ganun gamyoti den hama hengom ta ge se got jinsi amal nota jinsi niyaten awege me kura amal ta ko bakan eba bayan ko de sexual desire fulfill la kal komme amal kives jinsi amal kama eba wegen de ham wera scope fulako mi onnani den ikuri me hawa den gazia muhim gazia ka me wegen dani e gazia ge effects annote masala ge effects balalairo dashkotum furta madani minganu kuri anu gen deveni kam prima facie case nekam kandala sabaki e jinsi amala kan nu mi hakuri amala ki jinsi amala ka nuweye e blackmail kurum ge amala ge gotum mi kura kam ki ehem mi haka wegen wate ehem impersonate koggen එහෙම මීහෙක් ගතුම් ෆොටෝ තකින් හොදාගෙන මේකම් කුරයි එහෙම ඒ ගොතම් මේ කුරා අමලකි ජින්සි අමලකන් ඒ බවේතෝ එහෙම ඒ ඉන්හෙරන්ට්ලි ඒ අමලකි සෙක්ෂුවල් ඉන් නේචර් ඒ අමලක වාකම් ගවාන හේගේ
नतीजा एक गोतुन नोदे consequence एक गोतुन निकोन बाइकन कम की financial advantage मिसाल का blackmail को गेम फैसा हो दो मकी एक objective कम का वीना मवेस मी sexual nature के offense का वाती है मिहिंगे और या मंजर तकिंग हो दो नत वीडियो तकिंग हो दो एक जातुगा reasonable मिहिंगे विष्णु विष्णु sexual act का वाती है मी blackmail कुरुंगे खूब बालाई रुगा इस मी एजेंसी अमले की गोतुगा एक अंकम में पेलें दिन आम को मी मिस बाय मिसकंसेप्शंस तेरे मिसाल का राजा गान मिहारो एक कुतुम में जयामो रेप के को पूरे विधान तो फिर है अंगहेन का रेप के को पूरे विधान तो गान एक कुतुम अंगहेन का रेप के को पूरे विधान देंगने कम का गानो ना मी ऐसा निस्लाहा गुलिखें अन्य कंफ्यूजन ने ए मेरिटल रेप के कुश की मिहारो राज्य के कानूनों का एक जातु का कुशन नो मायने की मेरिटल रेप किया स्पेसिफिक offense enneke ehnamis e ganuna gena amendment ke tane still e marital rape ke gotuga kurim min consider kuramune ekta ki adives rape ge amalek gotuga himeniken da amale marital rape kema marital rape ki offense nove ehnamis e rape ke definition ge teriyang e ba minute e amal e babade gen e bade a broad overview of me sexual offenses sector gule goto mi cover kureve beata okay एवं सवाल में हिसाबन एवं स्पेफ्रेक एवं तम sexual offenses एक्टा गुड़े गोतुं සුවාද කොස්ටස් आद ಫುದುಂಗೆ ತಹುಕೀಕು ಮರುಹದಾಗ ದೇ ಹೆಕ್ಕೆನ್ ವತ ದೇ ಬಯಾನೆ ಶರಿಯತುಕು ಮದ್ದೀಹುಗ ಬದಲು ಕುರವಿದಾನೆತ मुले फंसाफे नोई सवाल ತಹುಕೀಕು ಇದಾರಾಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮುತ್ತಮ್ಮೆ ದೇ ನುವತ ಕುವ್ವೆರಿಯಾಯ ದೇ ಬಯಾನ್ ನುವತೇನ ಎಪ್ಪಸ್ವ ಶರಿಯತುಕು ಮದ್ದೀಹುಗ ಏನ ಬದಲ್ಕೊ e badal kurumaki ekashigem wanuwata badaaganume badal kurumeke gotuga gaanonu hudda kureetoe nuwata ei hudda kamettoe nuwata nuntoe okay सवाल सापच हम देम में generally then में पूरी सवाल तक जहिलाना दें में बैंड मालूम होगा क्या so adenude ಅದನ್ನೇ अरंगने में general सवाल तक जहिलाना में दें में बैंड मालूम false මේ අලගොන එන්නනේ සුවාද චටක දියලා जिनसी कुछ के गानों बाकी फुल होंगे डिपार्टमेंट को मसल बला का लाजिम है पूरे देन जिनसी कुछ के गानों ना गेवेशी मैं हर गेवेशी अन्य गानों ने क्या मैं बाग एग्जाम के पर्पसेस एटलीस्ट क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर के पर्पस से टेस्ट हो रहे हैं इट्स ए नो එහෙම ඒක process එකේ නොතේක procedure එකේ මේක තෙරෙන් टेस्ट करे वेने बाय नोंदावनिका सुवाल के देवाने बाय हासाफेन में गेवेशी गुळुमकु गुळिफा फराते वाणमा अमल कुरानी बाकी तफात गोते मिसाल का कुरिन फाहा कुरि गोता रेप के कुछ मिहिंगानी अम्मी हा फिर मिहा दे में बकम गवीना में एही हम जैसे कुछ के गान गदशुंगे कुछ कंग वे एजेंसी गोना कम गवीना में चिंसी अनिया कम गवीना में ब्लैकमेल को कम गवीना में ए गेवेशी गुळ में अम्मी मिहा फिर मिहा कम गवीना में सठी वेगन गुळे दे में हम कम गवीना में आइलागे तेरे कम गवीना में एक गेवेशी गुळ में गोतु मकुन्ने ए कुक्कंडे एळुंगा एग तफाते
අන්නකම කාරණක මේ ෆාගෙන් කුරේවේ dem mihar bifar ba exam ga dem test kore by community mastawatake chabe ganun dem mastawatake chabe ganun angule gotu wara scope warang hanikom myoti e mastawatake chabe ganun ga me test kore by balayo ga mastawatake chabe ganun ga me annani e ganun ga baya kora kutta den ba exam ga vejiyan cut off data kam balane ken arun was ko den උදාහරණයක් ඒකෙන් ඔක්ටෝබර් 2025 cut off date කම මේ බලනි එහෙම මේ මස්තවතක චබේ ගානුන මේ ගැන ෆොරිස්ලා කි මිහර ගැන ෆොරිස්ලා ක වාතිවේ මිහර ඒ ගානුන බර බෑවර ඉතුරු කුත්තක චේ බයන් කරේ එහෙම එයි මිෆාරුගේ බා එක්සෑම් ගේ ස්කෝප් එක තෙරේග අන්නානිකම් කමෙන්නු එහෙම මිෆාරුගේ බා එක්සෑම් ගේ ස්කෝප් එක තෙරේග මියන්නනි නොත focus kurang muhim bata kamenane gan gambayan kura takang ei maswati ke benung kuruma maswati ke VFR kuruma maswati ke traffic kurum geko then VFR kurum no ta puriga muamala kurum mi har amendment na kumati badu fema so e testing no test kureva period ke telega e muamala kurum mi kusha kamenane e mega farag kurum muhim kame got kamati no ta balalo muhim kamakawani කිහාද දෙගේ මස්තුආච්ච ෆෙනනීමතෝ ඒ බේනුම් කුරාමි හිකමග බලානි කිහාද දෙ ෆෙනනීමතෝ මුහම්මද අනතු වෙෆාරි කුරාමි හික බලානි කිහාද දෙගේ මස්තුආතික ෆෙනනීමතෝ ට්‍රැෆික් කුරාමි හිකම බලානි දැන් ගානුනුග ට්‍රැෆික් කුරාමි හිකම මේ බලනි කොන් හාලතෙක් තකේ ගතෝ ඒ එමින්වර බෙලුමෝ මේ ක්‍රිමිනල් ලෝ ඇන්ඩ් ප්‍රොසීජර් එක පර්පසස් ෆුදේ dem mi annani jurisdiction na gule baga man me kama kuriga session taw guys not kuriya hartu gas ba fogota me drug court ke tisos mastwata ke chabe ganun ge tiris hawan ma daga dashu me dibeni konkutta ka gule gen dawa ko fur farata ke to e jurisdiction libeni kon farata ke to sa to mastwata ke benu kura kama yutira fefa farwa benu mi hunisha drug court ke tisos deben emimbara mi mastwata ke chabe ganun ge mi offense ta ka gule gotung mi syllabus ka may kawa ko nota syllabus ka tereng ni arme may kawa ko rani ay generally ame amok ek kusha ke mastawate ke benung kuruma e vi kumano te ke vefari kurung kam gawati ve ala me gan wakil kam wakil got ka hareket tera farat ke se mastawate ke chab he gan na generally me buna takaki ko ba kam inguma adi me fara nota drug court ke tisos ingem jahani da minge resource gotuga read list ka fa ko fane kam ga venesus has mahas de wafwa mastwata ke chabe ganuna gule fote onnan ega me farwaga nizam gonda bare detail ko by kan kam ge tafsir ta kunnan den korin fa kor ko te amendment taken asuri me kama samal kan digen kiya resource benum kura kam gawana mrangawan henmes generally drug court ke resource me kan again me saaf again dan arna generally cover kurang me gastu kuri bata ki kurin danne me gotha kuriga session thaw ga sorry detail ko me jena chrat ka nam kan ka magule kan kan balale furima anything e kan kan repeat kurak then me hisab hum journals wa ta kan hulwala na make he sawal noni and me balani me hatana ngar dem ba exam ma sore carry fotim me hatti befro hunani review kuraba fe history e review kuram diaruga waki suru sawal noni kuring ge lectures sa ke bedi ruga sawal fe de kaman wati yamu ekan kan clarify kur matta ka ham hulwalan me sawal ek tumati jensi gona furasar me chi waki definitions mohimoto gan me far me ba exam ke purpose me test kurave kan kamuge yes waki definitions mohimu hey jinsi gona ka not jinsi aniya ka not repa ka me wani ki hinaka engeni ege definition ta balagen ehme definition ta balahar kuring arnne me hin e jinsi gunawana jinsi non gunawanta ki ko bakama jinsi amala ki ko bakama me kan enge fahoruma ki muhim kama ka babagende e kon offense to e not kon kushetto denatu matta ka ege definition ta eba muhim wegen ebade then kuring kuri sual da to me bayana gule goto
tahqiq gam mi de bayana shariat ke majlis gam mi dakkawa kya hai tafatin aise kam gawana ko bato egen ni kunnan nati jay ki kuri kavejja den bay gaziyatan e bahuri ekama gule gotum usul ta ke ves kandala di ifa me tahqiq marhala gam mi wa confession naka dene buradana ka gule gotum miharu hekka behe gannunuga me confessions and declaration wata igurara yutiraf kiyadi fo in iruga faha kurevene me e chapter balala iruga kotum beruga adi kotuga me yutiraf abaveve and manda shakalare me haddiha timmana mandaya haddiha hataruwana mandaya to haddiha timmana mandaya bayan kono shariat ko majlihu ka wa yutiraf शरीयत का मसले को मिह को कुछ का इतराफ कम गवानम ए कुछ साबित करूँ फुदेन काफी है कि मारने की हमें कन यही की मच्छर बाला मिह को मच्छर को साबित हुआ कम खांडे दाने शरीयत का मसले होगा मुझे नजरत कानून है गोतम कुछ का इतराफ है देम में शरीयत मसले फियवा हिंतने गवाह इतराफ दें शरीयत मसले फियवा हिंतने गमिह को फवा इतराफ साबित करें है कि साबित करूँ खांडे फवा आम उसूल आएगा बागोत में तीन मारने की एमिह को हिंतने गए इतराफ फवा कम वानम है कि उशालागें ඒක සාබිත් කොද්දෙන්චේ ජෙහෙනි මේ එමිහක එකත ඉතිරෆ ෆාවාක දෙන් මියන්නනි අඩ්ඩිහ එබ්බණමාන්දා අඩ්ඩිහ එබ්බණමාන්දාග මේ බයන් කුරණි ඒ කර්ස් පොගනත බිරුදෙක්කුම්ගේ නොත වකි කමි කොද්දිනු මයි ෆාවා දෙග්ග සබුම් වා ඉතිරෆ ජින මසදෙග්ග හිකි ගොත් ගහුෂන් නීඩේනේ එහෙම ඒ ප්‍රූෆ් කොද්දෙන් ජෙහෙන කමකි එමිහක මිසාලක තහුගික් මරහලාගේ එමිහක කො දක්කා ෆොන වාහකේ අර මේ බේනු කරම් බේනු වනි මේ ශරියත් ක මරහලාගේ එමිහක දෙකොළ එහෙම වෙජ්ජ ඒ වාහකේ එමිහක දක්කා ෆොන එමිහක බිරුදෙක්කුම් ග සබුන් නුන්කන් වත වකි කමි කොද්දෙන් මම ෆෝ වදෙග්ග සබුන් නුන්කන් ප්‍රූෆ් කොද්දෙන් ඒ බජ්ජේ දැන් ඒ ෆදකම කා ගුලිගෙන් kurefawa kame nunkam gawane maniki majburu miheku dakkafu wahake nunkam gawanama e bayan almenna me e yutiraf wes nunikama ka igrare furthers e bayaning benun kureve shariat ka marhala demmenani examination cross examination marhala conflict in bayan benun kur magule usule e usula bala ayrugaves misalaka tahqiq marhala ge tuhmat kore miha nun ehem mihekam gawe inames bayane difa फाहुन शरीयत के मरहला का एमिहा को या तफात को बाहक दक्का कम गवन कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेटमेंट है उसे दाने हम कुरिन ताहुगी का दीफो बयां ए ताहुगी का दीफो बयान कम गवन नमस नोनी डिफाई वकील का दीफो बयान कम गवन नमस नोनी एहन था को एमिहा को ए बाहक एहिं गोत कम सका मे रेडियो एक नोनी टीवी एक नोनी नोह का एमिहा को इंटरव्यू दीफो मति मी गोत कम सका तिमन मेन ता को नुहुन्ना में नोनी मेन गाड़ी का राज्य का नोले में मी हादसा है कि एगो तंगेन बयान दीफो कम गवान में एति बेनुं करे दाने कॉन्फ्लिक्ट इन स्टेटमेंट एक गोतुगा एमिहा का मे सवाल करम दाय මිෆාරුගේ බා එක්සාම්ගේ කවර් කර සිලබස් එක කවර් කර මැටීරියල් බලා අයරුගා ජිනේ කවර් නොකරේ දැන් ශාරුයි අධි ගානුනි ජිනේක තෆාත එක දැන් මේ සුප්‍රීම කෝර්ටේ ගාසියා මින්ද තිබෙෆ්ලොන් කියාලියස් ඒගේ තෆාතු දැනගනවනි හන් හිවනි මේ ශාරුයි ජිනේක අධි ගානුනි ජිනේගේ වාහක මේ terminology of amegen miya gota balaer e terminology of amegen as meoti de ganuna kum mikura de ganuna kum es en amalek ka golegen me dawa mikurani enames e dawa kura eruga es ku sabit kurmatta kam beenun kura hekigen ngan e sharui zineke notami bunane me gamilla yutiraf ke maccha not hataru hekinge heki bahuge maccha me sabit kurima den गानूनी जिने मी गोता वे टर्मिनोलॉजी कॉइन वेगे मिया गोता की मीहेगे यूतिराफ के मच्चा नूंग गोता का ए माने की मिसाल का डीएनए एविडेंस के मच्चा मिसाल का मीहे को भी है मा मीहेगे डीएनए बाइंगे मीने दे मीहेगे दारिया का हम ए गोता मसले साबित को दे हाल तो मी ए टर्मिनोलॉजी कॉइन वेगे मी गानूनी जिने ए गोतुगा
Waki kushaka kandelefa adabaki kobato annanito exam suwalta. අලුගණන සුවල්ත ඉයර් කොන හැමෝකේ සුවාල අන්නානේක නාන්නානේක බුන්න දෙක නැගහන මිස් අර්ථනේ බා එක්සාම් අගුල කොසන් ජෙනරල් දෙම ඉන්ෆර්මේෂන් දේර් නුනේ බලාලායර් ෆහ කුරවෙන් හෙන් ඒ කොම්හෙ වකි උෂක කණ්ඩලි ෆොන් අදබේ ටෙස්ට් කුරුම්ගේ බදල්ග බොඩ ප්‍රැක්ටිස් ක්වෙස්චන්ස් එක බාලිමස් ෆහ කුරවෙන් බා එක්සාම් ගම ටෙස්ට් කුරණි ඒ ගානුන් ගම බයන් කුරා කුත්තන් with procedures understand for it rather than memorize kogen kon ganungi goti kon kushetto yakandeli fo adabaki ko baakan kandelu mehema ba exam magule goto and general session ga me hi session udano nazifa session mehar puriyak gosita ehema e badalu rangalwan anik hinwe egota syllabus ti before badali mes අන්නාඩ ය කොඩකු දෙන්න කුරා අර්ගන් සුවාල සාෆෙන කොඩකු දෙන්න කුරා ජෙන්සි පුරස්සාර ජෙන්සි අනිය මේගේ පනිශ්මන්ට් ඉයල්ස් අන්නානතෝ ඉදල් බා එක්සාම් ග එක් කුෂක අගුලේ ගොතුන් අදබ කොන් අදබෙත්තෝ මි කුෂක කණ්ඩලේ ෆොන්නනේ ගොත කුරයන් හම එහෙම් බෙෆුඩ ගෙසුවාල විස් ජවාබ් දෙන් ගොත තාරණෙන් කන්නු දෙන්න සිනපා සීදා බා එක්සාම් ගේ ටෙස්ට් කරන්න ත එක්සාම් කන්වෙන් කොන්සුවාල් තක් කම් හෙන්නස් ප්‍රැක්ටිස් ක්වෙස්චන්ස් ත කම එක්ස සබාලම් ෆා කරන් rather than memorization මේක මි ටෙස්ට් කරණි me criminal procedure vs criminal law vs a good concepts to understand where to a annani memorize kogen annani kon adabetto belum gitu then me masta එක traffic kurum beenum kurum FIR kurum kama balani barudan ga ki haware hama we matto gaasnuga maaddata baladin wala safana to kon तो केन गानों ने मादा नुफेनो नहीं तो मैं मस्तवात के छबे गानों सुवाल करे बेफ्रे गानों के मादा तो हम साफ को बयान कुरान ट्रैफिक कुरा कम गवाना में ट्रैफिक कुरा मिहा ट्रैफिकिंग कुछ कम कांडे फोती की हिन कोंगो तक फंग मस्तवात के छबे गानों के नंबर के 17 कानून के डंज हालियस लेतो मूवमेंट्स नोनी एज ऑफ यू गेम वी गो इन दिस कानून फेनीवा डैन नवान या बारूदन गुट्रक अन्नवर मंतो अंदर आलन का दिन सीधा तिसुवाला जवाब देखा येंगे कोचेत्तो खबर कोचेत्तो सीधा एग्जाम का नानी की एगोता कारण का दंडा करने गदे मसलते के ट्रैफिक कुरमा गोले को तो माँ बावर मिंगन तक गानों कनो ही सुनना है ऐसा टाइम ऑफ ट्रैफिक कुरमा वा मिंगन का कैनबिस ट्रैफिक कुरमा बे वा मिंगन का देन बाई तक ट्रैफिक कुरमा में ना जदो तक में होने चाहिए में होना मिंगन तक में पाया पुराने हम it's not much so सीधा तिसवाला का जवाब है नो देवेन then then हम नाज़िफ़ा में पाकंसुल फाह कोरिगोता में तफावत सिलेबस तक है नॉन बा एग्जाम के सिलेबस एमए सिलेबस से अलग गाम्स पेंडिंग होती वेबसाइटों में हमारे सिलेबस का मुन्ना और मी एक सिलेबस संग ऐसे तफावत में हाईलाइट कोरी बैंड में कि तफावत सिलेबस तक है हो रही है नो इंगोता में हाईलाइट कोरी रीजन न कि मी के कोरी के
මේ session තහම් ගන්නොත් මේකේ කුරීක බා exam තක ගුලේ ගන්න කුරින් දෙන්නේ අමාරු වන්ඩස් එහෙම බයි බේෆ්‍රොම් මේ session තන ගැදී ෆුන්නානේ එහෙම ඒක තෙරෙන් කවර් නුකුරා ආයෙත් එක්ගොතුක මිෆාරෝගේ බා exam ග බයි topics අහුරි මිනුනියා කුරින් බා exam එක attempt කරවා දෙවන් ෆාරක ආදා බේෆ්‍රොක සුරේ දාන්නේ තීව හැම ඒ benefit එක මේ දන්නවාදී මිෆාරෝ බා exam ගේ syllabus ග criminal law and procedure ගුලක තුන් බයි කුදි කුදි තෆාත් එකකින් answer මේ තෆාත් එක්ක ඔබකන් highlight කොදිනුගේ බෙන් මේකන් කො මෙදන්නේ හැම syllabus is a one single syllabus that is available on the Bar Council's website. Tafatu syllabus take by exam ka ne. बदल होदुंगे मसला तो जिनाय मसला निमनी बदल होदुंगे मसला के दावा करवे गोता अनेक मसले गवे निम्मा फंडामेंट एचआरसी मुसस पुलिस है मैं कम फाहम ने बस बदल नेस मैं यार बदल होदु में देने बर ब्रॉड स्कोप कवे दान मैं यार ए आगुलिंगे बदल रंगलवाने मैं शरिया कुरमा बे माफ करवा अदब कंडल मंगोतन गुले गोतन सुप्रीम कोर्ट में कुला वाला फाउ सो ये उसूल बाला रिजन है कुछ का गुले गोतन मी का गेलु में फैक्टम गवान मी कानून को बात कर दशन दावा करे ए गेलु के बदल न गैग दिनुमा ए देवी दान ए मिसाल कम मी है गैग जहागन दिबे गेलु में कम गवेनस मी के मुदल का गेलु दिगन कम गवेनस ए दावा कुरा ए रुगे मी ए कुशो के बदल जिनाय मसला के थेरेमस निगिदान ए गोतन मिसाल कम मी है गे दोරු හල්දාක් කොල්ලන්න තඩු හදක් කොල්ලන්න උනි බිල්ලූර් ගඩ තඩාල වනීම එබෙහිග මච්ච මිහිග මුදලග මිහන් මුදල ගෙල්ලුන් දෙනුගේ කුෂ්ක දවා කුරුන්ගේ තුර ඒ ගෙල්ලුන් දිබුණු මුදා මිසාලක ඒ බිල්ලූර් ගඩ හදන් දානී 5000 රුපියා වෙල්ස එම 5000 රුපියා නගාදිනු මෙන් දෙවිදාන ඒ ගවත් ගොන්න ගොතුන් ඒකන් සාබිත් කුරුමට්ටක බේනුමා කොටේෂන් මුෂාල නුනි වගන්නගේ මිහිග ෆෝන් කම වජ්ජා මේ ෆෝන් අගුලේ කොටේෂන් තකේ මුෂාලාගේ එකන් සාබිත් කො දෙවුනීම कोटुं कुरा मुरेग्गा क्रिमिनल कोटुं मस निम्मा इरुवेस ए बदल नगादिनुमा ए देविदान देन जिनाय मसले के तेरे बदल नगादे माफने कम गवानम हमा मिया नाम सुल के तेरे हमा टोट के मसले के गोतुगा ए मसले मुशालागिंग ए के बदल होद मका ए फिस पूरे हैंड मरने या follow-up question जवाब क्या है कि मैं जिनाय मसले के तेरे गोते निम्मा फोन करनु जहे मैं मदनी दवा कुर्मट्ट का जिनाय दवा नुकुरी कम गवेन मिस मदनी दवा कुरे दान मिसाल का मीहको मिसाल का मीहको मारुवे के एक मागोले गोते मिसाल का नेग्लिजेंस के दवा है मदनी गोतुम को रेविदाने जिनाय गोतुम मिसाल का दवा को उनके इंटरेस्ट नहीं थी तंग पड़े उम्रों से का आशारना वाला हर कुछ जगह आतुम ही याद सायगा में कुमारों में प्रोसिक्यूशन में डिसाइड करा नहीं दवा ना करा मैं हालत गए सवा मदनी दवा को गेम बदल हो दूँगे फुर्सत और नार liberation gang and others कुरें फा कुरें gang कुत्ता का इनोवेस नोरका तेरे कुत्ता हुट्टोंगे गानों मिफाहारुगा මේ ස්කෝප් के तेरे මේ අන්නණි හැමයි කණි ඒක මියොන් මාරුගේ කුෂාගුලෙකින් එකණි 33 වන බාන්දක් බයන් කර මාරුගේ කුෂාගුලෙකින් එකණි එහෙම ජෙනරලි ගෙන් කුත්ත හුටුම්ගේ ගාන්ගේ දශම මිහිර හාස බාරුතක මීකංක මේ බා එක්සෑම් ගා මේ ටෙස්ට් කුරෙවිගන්නේ උදාන එහෙම yes right සාගුලෙකින් කොමස්වරගේ හගුතක ඉෆෙක්ටුම්ගේ බෑතකේ गैंग कानून का मिहारो हिमेने के दाने कुरे का तोना हथियार गानूना अड़बदार एम नमस ए टेस्ट करे वेगन नो दान ए बा एग्जाम के सिलेबस बार स्पा करे इवेंट बेफरने बा एग्जाम के सिलेबस के स्पा करे जनरली मी दिमावा कांकमा गोले गोतुं मिसाल का
ආමුක මිදෙමා ಹಾಲತක ගොඩගොතු මිහකන් ඇඩ්වයිස් කරුම් අදිසාහ ගෙන් ගානු නැ ඔන්නකමා ඒ ගානුනුග මිහාස සූතක උන්නකන් ඉංගුනීම ඒ දේවන් ලෝයක ෆුදේමින් වරක ඒ ඉෂුස් තන් අයිඩෙන්ටිෆයි කර ඒගේ මින් වර එහෙම ස්පෙෂලායිස්ඩ් හාස ගානු නැග්ග ඒ තජරිබා හුරි මිහක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දේවර එකංක ෆහම ෆුරුමේ for bar exam purposes I can ඒක ඩීටේල් එක හින එහා මේ වගුතු relevant හැන්නේ yes text with මීග list කරේ for reading list එක ಹೆಕಿಂಗ್ ಹೆಕಿಬಸ್ ಫೊಯ್ ಅಳುಗಂಡ ಸೀದಾ ಯಗಿಂಕ ಮಾಯ್ಕೆ ದಣ್ಣಾಕ ನೆಂಗಾಣ ಗಬೂಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಹೆಕಿಂಗ್ ಹೆಕಿಬಸ್ ಫೊಯ್ ಬೆಸ್ ಮೋಲ್ ದಿಸ್ ಲೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಕ್ಕವಾಹೆ ಹಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶರಿಯಾ ಫೊಯ್ ಬೆಸ್ ಎ ಲೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಕ್ಕಾಕಮ ಗಬು ಕೊರಿನಿಂದ ಮೇ ಹೋಗುತ್ತು ಎ ಫೊಯ್ ಲಿಬೆಂಗ್ ಹುರಿಕಮೆನ್ ನೆಕ್ಕಮೆನ್ ದಣ್ಣವಾ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಶರಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೂದ್ಗೆ website ගවස් ඒක කුරී ගැඩිෂනල් හිවනි available ko ඔන්නාන है सीधा දන්නවා කන්නේ ෆොත්ත මේ වගතු ගන්න ලිබෙන් උන්නාන්ට නූන් තොයි then කුරික සුවා refine ko focus kuram vi area ngehen aran korindane aran ka ba exam ga test korani coach kamenne ngehema focus korani kuram vi area ki koba kam egota dannawa kan nenge ba exam ge syllabus balala roga kuring aran danime hem bifaharuge syllabus ka wara poda focus kuram vi areas ta faha kore fehri misalaka money laundering ganna golegen vich awaki kutta ke fahen hain hatin ashin defense astine जिनसी कुछ गानन को जियामो assault injury rape blackmail kani ego tange buri kane ba amne syllabus bala specific offense ta narrow down kore e aburen itura kan alanda kan e narrow down ko fawaki etchaka focus kurashike nuni nu kurashike danna kan denge गजिया रीडिंग लिस्ट को हिमने ए वर फाहुगे गजिया अन कोरिंदने में रीडिंग लिस्ट का हिमना रो आमुगते के हिमनी एक अक्टूबर 2005 में कोरियन हुरे गजिया था एह नमे से एक फाहु हुरे गजिया कि उमा को मिस रीडिंग लिस्ट का हिमना से किया गने वाने अने ಗೆಲ್ಲು ಮೆಣ್ಣತೆ ಬೈ ಫಾರ್ ಆ ಫಾಹುಗೆ ಗಜಿಯಾ ಕಿ ಮಾರ್ಮೆನ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಫಾಸೆ ಹೆವದಾನೆ ಹಮ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎ ಗಜಿಯಾ ಬಾದಾಲಿ ಮಿಸ್ ಫಾಹೆಗೆ ಜಿನ್ಸಿ ಕುಶಗೆ ಕಾನೂನು ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರ ಜಿನ್ಸಿ ಅಮಲ ಕಿ ಖೋಬಾ ಕನ್ ತೆನೆಗತು ಮಟ್ಟಕ that might be a tool that would assist you come reading this guy if abas gazia no himene syllabus kami criminal law and criminal procedure gule ko tam mihore baten ka bala revise kura aron korin fahan kori ko da criminal procedure gule ko tam revise kura kam wanyam muli jina ijarat kanun is mihir ba chapter tak kanot batek ke behifa ei mi magan mafhum tang asa demiana ni tahuge ga gule ba demiana dawa kurum ge ba demiana sharia kurum ge ba ehma e baatakan asto me ekha order ka focus ko gandiya marangalu wande gota kurai roga kurimidane me tahuge ge baataka shariat ke bay baataka guligen procedures tamyanani asasi bay hagota ka guligen kam kawati ve ganna asasi gehra asasi hagota ki ko baato balafa den balami hasako me tahuge ga miyade favor tak kam vejiyamu आमुगते गहुन्नानि आमुको अमल कुरेवे सो माने के मिहेगे थनका कोटमर कानुला नुवानु एक कोटमर कानुले नुलाव देवेन हादका कोटमर का एक्को वदेवेन हालत कानु नंबर देंवा हालत का अमरुगे दशुन दिदे भारत का एक हाल गोतका मी क्रिमिनल प्रोसीजर का स्ट्रक्चर बटन कुरे मोते हम एगोथा
criminal procedure and approach kurakam gawan me gota kurum fasehwe gendan then kurim fa kuri gota criminal law ge penal code ha se phumi gule provisions je yam penal code ge mihar gannu gobat ke hori madata ge turak penal code ge commentary ke aduma ke e madata understand manta par faseh got ka vedani then e buren introductory ko dam je kam gawana ma me penal code gule video series reading list ka vesimen ehem e video series bala levidan then hekka be ganna gule by concepts then e hori e gule by slides ta emme furta misaka video ka adoma bore slide bala benwa kum gawanne me gule me presentations ke letum website ke pdf nu tayar ku fur web material te ke unnan video damage kam ganna adon by video ta tayar ku unnan ehem e video ta e comment topic ka gule ko tum e hekka be muli hekka be ganne cover nukure hekka be ganne by concepts ta me cover kore ne me cover kura concepts ta gule ko tum e bala dumakive dumakive assistance ka vedan then ba council le fa kura gota generally thanks ba exam ma sit koranda tumi ha kodata me phone ne we have different engagement kan ba exam ke standard sites kurim background and publish kore for ba exam ba council ke website ke hema exam onnani kine kama practice questions ta seheri website ka inna eham balali mu kongo ta katto exam ke questions onnani ya exam ke lenta mi kankan finnan hema ba exam approach kurabar hasako ganne waki lunge fund join kurabar mi muhimu kame karne amillaya e material gaanone kam government case kam government scheme abadaku lecturer noniya mihako gaanone ganoti gaziya goti mene cheke munne de kan hunnane amilla responsibility kan ngechi bala hoda kiuma kivesato den sual kurma ki nekkamen onde ba consider fa kora orientation sessions ke veskuria gende wa ke me ba exam ma gula ko generally kuri sual taka huri kam gaanone session taka join kuro rangalwan. Any other specific question me by exam criminal law and procedure gule gota bet bes before ke tur sual ne tum gawan mi education nimmalan kurion fa kuri gota ware kina material te ke dehas 22 ona harum peshe ge hom ek session ta ek be from criminal law and procedure gule gotum nagadi fa वाण एम सेशन तविस बाले वेन पिनल कोडा गुले गोतुं reading materials के हेरे अरबावरो videos तंगे बहुरी then evidence एकटा गुले गोतुं कोई फाकुरी गोतुं लेतुं website का pdf by materials सुनाने अर्नविस में कोरिंदने में गोता एका भेगानु ना गुले गोतुं video series से में तैयार को वाणे देगी तुरा में criminal procedure code में असुर by amendments तक विस बाला फंड sentencing principles. Sentencing principles are good. But a broad swala sentencing principles can elaborate. To what specific cons swala to sentencing principles are good. Same before this Fawaz case citation. Hama Supreme Court के website a बड़ा है हर हुकुम तक दिया में माती गवर्नर ने फवाज के केस sentence principles agule gotung reading materials wa karne onnani me galad Supreme Court ge adab kandedu ma gule gotung
ඒ ගවෑදුක මෙහුණනි අදප කඩනුත සෙන්ටන්සින් ප්‍රින්සිපල්ස්තක ගුඩයවතන් පොට්ටක දී ෆොන්න ගයිඩ්ලයින්ට මිසාලක මේ ජලු අදබේ ජූරිමණ ගදබක බදකුරක්කම් ගවනම කෝටුම් කන්සිඩ කුරන්සහනි කොන්ෆෙක්ටස්තක එක ඒ ජූරිමණගේ ෆෑසයි මිහක දෙක්කෙන් ෆෙල්වරුගේ මිහික එමිහක බචේ සාබත්කො දැමිසාලක එමිහක ආම්දනී ලිබේක ඒදක ජූරිමණ ඇමිහක දෙක්කනක එමිහක වසිෆා දකුරම දාමිහක එහෙන් හොරිවර හුදෙකු දෙකල්කංකං ගවෑතුක බයංපුරාණ ජූරිමණයක බදකුරඥ කන්සිඩ කුරමි කොන්ෆෙක්ටස්තකං කොංකාල කුත්තක ගුලගෙන්තෝ ඒති මේ ජලු අදබේ ජූරිමණ ගදබක නුනේ හින් අදබක ගානුන්ගේ දශුම්මි බදල් කොරෙවනි එබැබෑ මේ ගවෑත්ගවර තක්සියක බෑංක ෆුන්නන හැම්බකේ ස්පෙසිෆික් සවාලෙන්ය ගුලය ගොතුන් එක්කම් ගවනම් ජවාබේරුදාන්න but in general penal code में बयांकुरा sentencing guidelines mitigating factors aggravating factors apply कुरान गोता आदि sentencing guidelines तक उतेरे गम हिमने एक conversion के back पूरे के नान गोते असली अदब के चालू अदब को समायफा ये चालू अदब हेंग अदब तक convert कुरा रमल कुरा वागोय गावात के बयांकुरे then मी कानून बाजार कानून का stable ने गोथम सा के चालू अदब वेचे convert कुरा है रुगा भी जूरिमाना गोतो खंडाला ने आदत table legacy file ganunga itself a boy he might have chat ka mehar by aspiring lawyers ke telegram group ke link pe with share ko laugh Miss Bedford citation Miss Shako left the CIAG. Right. Vima इतुरु सवाल नेतियामो मेद के सेशन निमालन हम कोरिया में से एक समराइज कॉलम फाक पर कोता बा काउंसिल के वेबसाइट बा काउंसिल के यूट्यूब चैनल का वेस देंगे गे इतुरा में then mihir buying हैं दिमा लोग mihir buy resources type कोडा गोड़ा को तुम हरिया चिकम काउंस अरुण अमिल्ले मिशा को ले अरुण के materials हुन्नाने उन्होंने भी हवाला दे videos ता हुन्नाने मेरे channel then again हिक्का भी है गान उनके मुड़ी हुरिया अच्छे के बाद लोग मी वगोता बा एग्जाम के पर्पस एग्जाम का मी criminal evidence के बैग में focus कोरंग हुरिम सा के युतिरा फाइ गुरारा आमिलार संते कोड़ा बयान उदिन हकामी हल्कन कम focus करूं Kuravafia might be a better use of your time rather than focusing on the entire evidence exam syllabus ka mikawa kurani kong areas like to balalong e gen ganun ge sort specific bayaka mikawa kurani muli ganun enno em ekang kama samakan de wagen kuriya ke ne mangalwan udahamaran nimmalane to